U osnovnoj školi Banovići održane su 4-dnevne radionice iz oblasti tehničke kulture. Radionice su održali mentori iz Zajednica tehničke kulture grada Osijek i Hrvatskog radioamaterskog saveza iz Zagreba. Ova saradnja koja je nastala na međunarodnoj smotri iz ove oblasti održana je 2023. godine u našem gradu. Jedna lijepa priča koja se sklapa između naše škole i tih zajednica koje sam nabrojao, ujedno i na tim smotrama i na tim radionicama, našim druženjima učestvuju još države Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija i 4 ciklusa djece koje smo mi vodili iz naše škole su stekli prijatelji u tim državama. Druženja su, korisno se nešto i nauči, uglavnom jedna pozitivna priča. Iz Hrvatskog radioamaterskog saveza radionicu Banovićkim osnovcima održao je profesor praktične nastave Đuka Pelci. Učenici su radili na profesionalnim radio uređajima gdje su stekli osnove o radiovezama i programiranju. Cilj je dakle da dođemo da djeci ukažemo na potrebe korištenja besplatnih i jeftinih radio uređaja, znači koje se služe za građanstvo. A kao djeca oni ako već dobiju nekakve spoznaje, osnovne spoznaje ispravnosti komuniciranja, što je dobro ujedno i za razvoj razgovora, ali da se služe tim tehničkim stvarima, što nije sve samo u mobitelu. Znači, zašto kažemo jeftino? Znači da je mogućnost da se koriste radio veze, jer danas sutra će biti odrasli ljudi gdje će možda na nekim svojim zanimanjima doći u doticaj sa stvarnim profesionalnim radio uređajima. Danas učili nešto o radiokomunikaciji, evo sam koristio uređaje da se malo povežemo, da nam nastavi pokaže kako se koriste i Iz oblasti modelarstva učenici su na praktičnoj nastavi pravili kućicu od šperploči, koji su prethodno rezali, brusili i sastavljali lijepljenjem. Pa evo, ova današnja radionica je zamišljena tako da izradimo kućicu, ovako jednu, to će biti krajnji njihov proizvod. Rade na strojevima koji zamjenjuju nekad onaj naš rezbarski luk koji smo mi nekad kao djeca koristili. Znači on ima kratak hod, stroj je siguran, ne može porezati to i pomoću njega oni izrezuju šperploču i pozicije za tu kućicu. Danas sam naučila da brusim i da pravim ove kućice. Raketno modelarstvo je radionica na kojoj je učenicima bila predstavljena ova oblast kroz izradu raketa. Danas smo učenicima ove osnovne škole približili raketno modelarstvo. Znači oni su izradili jednu raketu koja se sastoji od tijela, od vrha i od stabilizatora koja se može ispaljivati plućima. Znači dobili su puhalicu u kojoj svom snagom trebaju upuhati zrak kako bi raketa odletjela. Imali smo natjecanje gdje smo se na hodniku natjecali čija će raketa otići što dalje. Osim ovog natjecanja u puhanju raketa sa plućima, također smo koristili jednu rampu pomoću koje oni mogu katapultirati raketu na 30 metara. Ja sam Ilhana Hasanović, a ti si? Ja sam Ona Rahmanović. I danas smo naučili kako da pravimo rakete. Bilo je jako zanimljivo, sada posle raketa idemo na dronove. Sa licenciranim pilotom dronova djeca su stekla praktične vještine upravljanja dronom. Mi ovdje u 2 školska sata prođemo teorijski i praktični dio. Znači oni nauče kako taj dron funkcionira i što i gdje smiju raditi s njim i nauče na koji način se on kontrolira. I oni za ta 2 sata, već kada im dođe u ruke dron, oni već znaju nekakve osnove i znaju ga pokrenuti, a da ga ne razbiju, ne pokidaju. Danas smo učili o dronovima, kako da letimo dronovima i posebne specifikacije o njima. Učesnici ovog međunarodnog projekta iz Bosne i Hercegovine su pored osnovne škole Banovići od ove godine i osnovna škola Banovići selo. Druženja kroz institucije obrazovanja učenika osnovnih škola nastavit će se i dalje sa učenicima iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore na nekoj novoj međunarodnoj smotri iz tehničke kulture.